mi gléimhe. Agus an íon sibh go géantaine a hadamh. Le dúnach amach go léomhain. Agus rúca mí an cúbas léin an siomar Inverness. Agus an áhá brépi mí céir fi bliana de gúis. Ha mi cymysach me, ha mi torst narag am mag am hyn. So. Agus an íon sibh go becan ma dhéon ó cáit an dechar tóca. Wel, fa mair na fyr yn twy hawys, agus ham hógar Ellen ma agri, se Ellen Becca hawn ydych mile gyle rat, agus 300 mile I le, agus han tjölin 3 mile van wat te hou. Agus sé je kan me wat te gewoon doen. Ach nu ik een touw, nu ik ne huurskeren, nu een hennik het maag. We spaars in agus we sin veel nou de bruin is sin duo agus. She changed more around door the hennig gas in the maag. Roed de tien fek na bleona. Oh, hallo. Wat de tien maag taachig merk. Agus wie had go gusset noor. Agus gaak het noorsen. Fationi wie had de gaach heen. Hoe ver voordat gaan zijn tijd? Hallo, ach, tjo, hak niet, maar er is waar achter zijn tjo hakken. Ik vet kilo door waar naar Lennepek. Agus hoe we daar går zijn moatige moeig. Maar oorne nou hoe zijn ik heb het dus een camera gaan stu joy as zondag zei ach just zelfs de zule wekken we zijn Roy Croy oh was ro daar ik in wie gauw cheer nu de hikke gaven naar woord. Ach, oordner is hikke tjej woord is dat. Gute koosig voor Nilsen gus gaat te houden. Agus wie mevrouw verder zien je. Wie had daar doen en post office is aan lichtig in de pijpen en nu de hikke wie oorwachte pijpen en neerachtes lichtig dus ruttenmachine is neerachten. Zo zit maar daar waan. Jay sjouwste op de wij na de Gianov. Jay verder hij zal als Jay. Jay sjouwste rutten naar wij Gianov. Oh. Wat zou we worden ach zo'n mij 1854 hier thuis was de wachtgeboerd. Agus door we essen maar goed kan was waar we woonden dan, we fietsen woonden een bek aan, agus wat maar gehoorst, agus je met door wassen hoe de uitje, agus
door de hikke wassen wat kier de harike down de goede de mountain machoorst agus wat jenne saus pria agus bed ro J-Shares up with a vegish Gianna. Wij trang kakerig is agus wij meer snie agus wij meer kakerig kutjes. Jenny tuutig en tjouwig. Agus hadden zo misschien maar goed in de oorzaak. Wij krijg happy. Ro a cobalt beogen. Wat daar mars, in. Agus Carlos lekker te Goiridh, in. Agus erg. Agus de hoa nog kutje. Agus wie gar, in agus sujakens agus hadden oven als je aan machine mooi ach cranberries agus sujakens rotten machines maar was een taal is er. Roosje we talk op een taart. Oh, we hebben taart, ik kan dus toonappels. Agus Goiridh. Jamie en Aaron camera. Oh. Roosje we kennen vloer. Oh, was het ze vloer was het. Nou, ik kan tasje gegaan wie ik heb maar cheese. Paat ik is ik in Bannes agus jou ook de vloer molasses zoeken dus rotten de bajier en het aan agus jou glauw dus aan de jou niet agus maar hoe zeg maar kaker agus route spoor in route skid. Should we stop? Just washing and bring back in the Jake Khan and the back around some thing. Ja. Well, ze Gaelic uses me, schiet gaan en uses me agus waar meer hoe zich missen Gaelic agus ze Gaelic gaan en jeemetje de wie bruin. Ach, waar gaat er een teugtje, nou was een praktisch week. Ach, er gaat naar Sjen. Was je een kou mis zo'n Gaelic agus. Was je de verrachje naar rechen uit zo'n wat hou. Maar naar bruine toe Gaelic, want haar ogen mensen werden nieuw delen. Wat doet een machine dat we huis, agus. Haar ook zo'n kaarten die maken dit agus was je een kou mis de Gaelic. Het is zalig. Agus wees je begin je gaan goedjach me een catcher skull en dashach wees je wat a macharo gan skull. Wel was je de poort gaat te houden en het doen beken agus ga je puur naar ga ik hem
cha gan scal a bhapú agus bheit misisiú cha mí go scal dún bhécin i chiúd scaúh cha mí fra mí nuí bliana a gúis. Wel, cyn ac y fel y sin? Ach, cyn ac rúten chun incatas mór ar an rút nach each go mí riamh blackboards na cair na basin súí aras na descichin an each go mí rút me sin riamh agus chur incatas gabi anam agus Ro béirle ac y fan uair sin? ó bheith béh. Dúsí sin na béh cúteach cáir sa Gaelic ach sé a Gaelic a bhí sin a clech go brúin san meach. Is dé chan in a bheith an sa scoil sin? Och, sé béh a bheith. Có bheith tchecos? Bá Dòmhnallach. Wel, cyn ac y fel? Ha cynach mar dhéig biciún má le si a bliana chunig mí a bás a fáiber. Ro Gaelic eiche? Bheit Gaelic eiche a thua mí brín Gaelic díthe. Bheit Gaelic ag an teabhach gus bheit Gaelic ag bhrearan ban mío a Harrison. Có as a bheith? Anna tú bhégan na bheit sound. Bán ánach a bhíonn Agus, an de jónsa sé fach go Gaelic riamh an sa scoil? Had the use me fach go Gaelic riamh. No, Oran Gaelic? Had the use Had the use Agus, an uair sin bheith se bhí se go J. Ryan ar nahead. Who are they? Well, maar fijn, kom je kaskar we kunnen gewoon wat te gaan, als een baard, maar hoorst, als hoe zal dat zijn, wat je kan find me bounce he kan maken in is een teacher en dus een camera se sé. Agus hoe had je mag go na suru ga vi find bounce ga vi mood. Well, but cho mag kies ik mooi bounce ga nas agus in gillis gilius agus mag gemaansters veel na koina kamara. So sé in ich rein gaan coach? Ze say sauna a rankin will of I have me as at the back wardy mapu. Ro Gaelic achgasan? Hello. Well, hello. I have to go Gaelic again, you. Hello. An ggóil ad Gaelic dur a bheith ar an eile? Oh, don't just be a missile at Gaelic. Very mad guy, little Gaelic, fat mias, nata mias, higher mold in the loud in the horse scene. Ach, we bouwen nog Michigan, als een staatje. Goeie groot
go mair a Gaelic agus scríbí lístir oki agus bhí atá tin nuas is an Gaelic úsachas. Bhá sé hannig meach gan Nilsen agus gúrich I dábhías agus cháid an telinn I uhamasach me. Bhí bliana ráí bhí an náha agus bhí dúsí uhamas me dhéon na Gael agus na síos na rutan incatacha bat dáharús ar a bhaid san Nilsen bhí I dámach frescar bec agus cí suas a crach agus bhí suig agus san sí héich in rutan me sin. Anach seo a sin. Fáilte péine. Anach bhíomh. Cenne me bhada go caine. Master, M-A-S-T-E-R, Helen Master, an the Gaelic ac mar son, Master. Ach, bhar cúteach abhapa úd. Agus, bhar iwan sa bánscalar a bhaintear. Agus, bhar iwansach tálisús ruta dúmsaí sa Nilsen, Gaelic dúmsaí. Agus bhí go happy cúteach. Agus bhar fáinir a mói gimsa Gaelic cúteach. He got meach, fáinir bhar dáhan chábasters. He got meach státheachcin na tíseachcin san becan na dúmsacha a dhéana. Seo. Agus bheit neachcin go leor ag gur nehead nach. Bheit neachcin uhamasach. Uhamasach me san neachcin níos. Anna béhain anna Gaelic. Agus bheit tálistú nuair a dhéistú féhanis nuair a bhí brains. Féimi go raibh deo henachas ag cálaris na hiascaire. Bheit na hiascaire sé bhí meach thula bliana agus bheit má gúsanniu tín sé fém fan Whatachau sé bhí meach crás meach gléabhain meach fersin agus bheit Gaelic go thuúracinach agus teoí tíos go a thorsa sóí fesca bec hí gad nuas gan taithabhais agus bhí meir ag léú neach an Gaelic aibh agus bheit seo cáirta dú uhamasach me sciábhachan bhil sé léir bhí ann agus hí léú ó ciad na dáchiad de dúlachar na si chiad oichas náiche hí gad nuas is an cá chumán. Seo sin an tábharús a bheit ná nuair sin. Bhil caine go péinear na hiascairn sin. Ach Códíadach a neamh a bheann well, mach crá bheith cóidú bheith céirú mói agus mach léomhhain bheith dá bhrá na mói agus air
agus mach fersen cheese na trúús chuineach a bheit na henamenach. ha sé John Danny tell me bhfuil mach persons unas mach grás ruaí mach grá agus Ian mach go leabhain and Seamus mach go leabhain bhe me sin. Rona frisilaiche do lán chuideach. Sé frisaigh. Simon. Ó bhe a roimeach na rácha léibheh nar a bheith asan na múil. A chuinach mar a ha. Soid man frisaigh ha. Sé dúna gasta bhain. Agus bheith batachus siad bheith sé mach go léabhain a bhain chuideach. Bhí úsan eile na thula bliain is úriche gúsad chicken sneachcha agus bliain a bheith siad hanig sneachchas a dábhah éidir bheith na bán peic híos go chhuatach agus sé dúna gasta bhain chuteach bhí a cacada agus bhí a smáchas agus bhí tíú ag gáha tí agus bhí a cacada go nú nám. Ach chuú hanig habó nach ró gceann ann san hanig go chúte sa hota chaos hús is féimitú Femisje be tjule gan chwata hau. Mit a goerige sa het femitus agus hukat het tjiras. Jega naplener. Se patter tis keet fiets jeich blien oor. Doene sjenne aan, doene kar gasle. Aus de darached. Aus de darached mag gleuwen. Kwasa bij? Sana toen weken saam. Agus na dúne bheith sin cóneann ag go raibh sinnachas, có bheith maithir. Well, wat maithir áirin, áirin Gaelic fan teo mach léhain unus agus áusar. Wat uansach maithir áirin Gaelic. Agus bhí maithir i cúnsacha ach bhar leodige de garden Gaelic ag maithir agus bheit a cúnsacha na hárins. Iúisi had kerst dat kutach as a leor agus. Hij verder mag leeuwen auser. Nou ga ik maar een tijd s'avonds had ik versauws doen jagen man wel kinderlijk jeetje richt bleuren. We heen ze bent al maar gaan delen vesker agus an ik sterre agus chailig ga je hou Jesus dat doe dat u zie het doe dat paas in water na zie aan el ja. Agus íon sib go cuiteach cáitear na báteach in na tínasta. Dé abragad brisin áit. Oh, well, ceann níor in Netherlands, ceann níor in Netherlands. Cair mí in Netherlands ba bhar má ann. Agus bhí na báteach na tína nuas is bhí had catarin na bí stere me tín, bhí had catarin suas. Agus bheit machine agus an na báteach in a haring. Agus
sé beráir a sinniu áir an teime ver. Sé chiad dúnú chiad fannin na hiascarin ó thuair engine is an de bheit rang sin sé raim a bhí achgus bhí a raim giasca rí bat a begs ra agus thuair thuair a engine agus van na batich mo chuairskaid rachin samach gun seo gun sian rú gabi a seás ceann tína chéad blianacha bheit engine go thula ginnach go. Hanne prachu hanne peach Gaelic achmas an engine itir. Ach ancient. Ancient, sé am ki. Sé batachin seolaí a bheith go runna sin. Bhí seo beach agus well áte bheith bhna san íos go bheith ciúmicán ag rumbach agus attack agus brat an léin Haró mór an wat fáin mór an gan brat an léin ach wat go fáin. Agus bheit íosc uamas seosigh de díos go bheit a fáin Haró dúach go bheit go tiilechar a fáb. Agus a bhá dú Josin an na búich an at. Bédig is neannach. Agus sé áte uamsach me san eon bheit uas de heas de jean a móis. Agus nuair a bhí a sábhas der sa náiche agus nuair a bhí ceann bhí na heann scíal mar chuas bhuail an san taithhabhas agus bhí trícha sa bach thuair sa leiche de ían mar chuas marab bhuail agus chud mair fiscú go bhútear a government dhíon sé mar a bheith a bhharúst agus chud a dúine amach gus fiochan sianú búning a dhéanach hús nach búning a sian i dhéana. A sé úásach más an cúrich a bhain. Na cúrich cá is leiche cúrich acin agus cháimh úásach príseáil agus sé me bhéir si féin teiricid cháimh agus bhí sin cháin bhí sin gáin de me bhéir well fé mi mis brach an úrain fé mi mis seáin sé Sacus is réisbí cháin is nó réis mé cháin jomiad. So The range of pain upper some be na cúrich. Mis had troid well wat sé chap mór a bhna a rús go. Có dhéanach sin? Ba fel dal nach chuús is I gamachs. Bliar vi ar van I Nilsen hannig fer amach agus clippers ekki agus dag doen rio clippers ma hoors agus roos gat na kurig hoors
Oh, sé tú vamos a chabán, aquí a trop, rús gan na cúris, is clippers. Jay Bowers to be Oh, sé, she's had a back, she's had mode, is, tar unja mode cúri a rús gan. a Roshíise could Caharan ounce na Cloisan na Goiridh. Hello. Hello. Haró go Jefffer. Hello, Janet. Haró Goiridh san BLM. Hello. A góla sib mé éon sin. Oh, who. Well, Mrs. Mavad Dòmhnallach gan Nilsen wa agus chonig mis ru denketach sa hóin agus hús mí rimrá. Té ha sé sé crú behaun hús essen. Va stera maun roir agus gaag ruten yn kwatach agus hat y dyrfle mach. Agus was in Chinas de chiders fer aw wa mis y kain ers hús mi. Se fio haun. Ach ne, se hús misses. Chassin nun van yr oas. Te faun ach fios. Hwcsin bord agus hwcsin mach gan Nilsen agus hwcsin bara agus hwcsin sŵas gan Taiawis as wat de fijn was de eentjes eiskin, vier eiskin Nilsen agus húsin san tá fat leor agus sin leictúr amach so húcaus gábhacha bhua agus anachas sin dí bhráin agus a sin dean amach go na léime bheit a bancus cha bhara ach ís mé sé shit jaun sat ach wat kam grutje netjer ach hoe mi verjune sin kun hana wat mag kan Nilsen 3 mile maar ach heb het net dauerus daas nog wat dauerus die raai Se toras 3 míle 3 mile agus fashion a torst genúne. Oh, well, vi sin dagan en further wharf da wat a house back cold meals jana sin en leor. 6 mil sin uur. Féimi go se pein go ma eulach Nilsen. Oh, Dat a bheith se bhág ruich man gúrs nó dé na rutan na best. Well, we sin aan de huain ág tín we sin gavi trang business marage we de fee ma chórs at de fee is an na huain ág agus chós fede cúde brega gan nu an ág bheit fioch ma chós is évi sin vi ma chós is matacin is ach wat bui fat de jouwer is agus wat uamasach achkerach agus siúma uan gléisin agus nuair a hiice ámas an na huaine réic sin ga réic gan Inverness agus
wat de grain gro uan je nellen na sé na uan se bi bachoorst. Is an bas go pein hí cuich an in áitchan ar an Nilsen, ro se bh falla bhhaite gohaite, déana háitchan a bhain, ro béin an. Haró, Croch. wa cat a chroch gawn agus wa unáitjes na bawn van ro'n genneach agus wie sin dat da na sinds Harodút bachúast Haró sin cask beden soos de noor sin eiter Haró sian me sin bachúast lemmen sin an niste rúste agus na crún Hará a fás eiter na stermen ga cumar ísio agus wa mai sin go leir ans agus ma un chrúb ac yn un chrúb sé giws van móran yn crún ach ma un chrúb sé mechbal an agus va ma géri an in fat na húna vi bíf cinneach nach déanú dachar sa bí ar a chrúbhsáid a lis ciú háas a chuí ann háas. Ba ní mús an elinn fi ciún 3 blianas. Ach a dhéanais mi sí an fiar a fás suas crún bec a chodwús. Har mi gennach gyn harsi nítir. Well, heb well, 3 fiche bliana van de gaak me. A wonach 3 fiche bliana. Voor gaak me gelin san de balans sja. Haró rá down. Haró. Va taiak. Oh, va. Agus va tai solas kuchach. Va. Agus va saolach. Va. Jail va bohan down. Ro ag votach va sin. Oh, va. Ni hirskedden va baanach. Gewach heb me kindach ro dúsan na jad de baan en hirsig ma chwatach. Va fewn fo va hoors Halifax. Dat zie je ze eerst geskilmich. Mi kindach ro ko 3 na keer dat neon ma hoors Halifax dat zie je. Agus Júri gaat jurgets aan de gilmis is ik het jaagjes. Ze eerst kan er nu aan zich nadoen, wat gab je maar. Swan. Swan. Yeah. And it's hyphenated, isn't it? Yes. The word twan. Twan. Chanel fachel sin ag muinte siúlik. Yeah. Chanel na just an PL. Swan. There's help. Yes, Yeah. Swan, but in Mahwan. Mahwan. Yeah, my help. Mahwan. A velo Twan. Yeah. Yeah, that's exactly right. Well, I asked several people, including Sister MacDonnell, and Yeah. she just didn't know that expression. A lot of people don't. Yeah. It seems to be Yeah. Southwest. Yes, I've heard it. Yeah, around there. Ach, you version of Greenbeck and is Nahed. Yeah. How do you say altar? We're not on, are we? No. How do you say altar boy? Well, I use Clairach. Clairach. Oh. Beck and me in Nahed. Yeah. Course of Southwest. Okay. Rukka maar en magri. Dieres magri. Agus a tjauwch moos. A mit jana machkero. Un dierk.
Bha dúsan san teoch. Agus híní hen sé hí ma chuas gan nán hí fén cenciich na nuas agus bhí tar na cenciich amach gus an bratanáin agus si geann hí tan go deanna dúin is an rééis gan neanna bhí tína díoscach agus bhí mú cáinte san íchtachan báid agus íchtachan agus bheith seo ann mar chuairs hí gach is basket mód íchtachan agus bhí trang fat dheannaí deanna dúins. Well, bha mar har mór an de dú aici ma dhéim an ngearan gur a bheith na dú lá agus cha sios go cús necuis agus Mr. Fiúan a chuairsús agus gus annach fuairich go cáú méin bhí ó meas an conna thosastois uisgus thosastois de beich in na bhíos cha gachis dín sé gáis gus well ma tálacha sinní anna díanús rúta bí a tálacha díanas cha má sios ús a Mr. Fiúan who me kid from is fuairich is as. Well, who's Mr. Fiú ha mi í cléirech is an bhí mar chuairs gan nachtars dhéanana tú cléirech me ha mi deanna dhéir. Ní mi dúirt sa bí dhéirí se bhalam. Agus uamhasach tálaiste bhí cádaí Mr. Fiúan bha leabhar go leabhar san léo agus Gaelic Mr. Fiúan bha thuaidh sé dábhar is uamhasach me. Agus dúir gas bhair well dúir a bheith íche blian nuair a bheith cóig blian íche sé. Cha suas go in bhanes agus bheith gopur an na stáir a mi teanna amach go 1912 about sé hannig fis go at cáint is an dúniu is an go mach an Nilsen is hín mi teanna amach pe mi sé sitte dhéar a dhé hín feidirtá heabhais agus thuair a ciús chu amach me bhráid bheith cóg a mi teanna éis bheith piúr meredith bheith trí a céit a bliain de gúis nuair a chuad amach is fad. Siú gabi bhean damach gan Nilsen is Lamond an gabi an teoch beic agus mar sin. Cemar a bhar méthe a ferachcan. Ha mi deanna dhé nach ró dú eis go gad an táiseach ar dúhansach dá a go meach a críú nó bhaid mú blian an a gá
wat ruten na cáta í na séirs. Ach, a mi teanna dhéag go raibh car mórtach nar a gach at the Nilsen in 1947. Céimar a háiseach ar nahead ar na háran. Cún a háiseach? Well, háiseach nar a bheith na núinéir agus Cillianach in newn Gaelic agus leo at Gaelic, Roine at Gaelic. Vi had Janet Raunak in Begus Gakul Guchelis. Hin man a háiseach. Ach sin túní sa hinachcha an tára ha uamasach Elamar ma chóirs de LNK préitún agus vacu uamasach ag mair Ellen Margrí agus Bailes na helms, na tíos, na fellachans, na húlisean a bhain sin a húcar an náran sin íana agus bha túide hús go bhfuir a bhachar Dave McDevitt sé éireannach arán agus adi canás bheit mi brún isú thug amach teipe agus tíomhar an teipach ar an inisáid agus ha héin an a ghása go ó bhí chun déich bliairde agus bóradach a héin an táran thuair hiad prair. Bha siad cháir siad gléimhánú mín. Bhfuil caine acah cunne bheith déanamh an ára? Ó. Cunne bheith sin? Well, bhí hiice sin a chatú ach gúans. Gúis mit mí an éisiú a teoí míanach. Hir bhí mar ar a chóisias. Bhí a scríomh agus sin nuair a bhíon táran a roiach í sa dúine sé a bheith déana agus ceann seachas na gáid seo bhí thulaseanna bhí cearst dhéobh anad sin go chéal agus bhí léamh an táran, héine an táran. Agus sin mar a bheith an in na sciábhah sin cúteach. Bhí fáin uamas le hálachas ib sciú ád an Gaelic agus sciábhach an beca. Rán san bí roiine suas, dar a bheith se bhág bec rán san bí mar sin acah. Well, a déir cuiinm dáas ach bheith sciábhach uamas sciábhach an becin. De sciábhachan ha na scáin is neon beca I cúnsa an na béú. Well, bhí eicsan sciábhach an Gaelic. In sciábhach siad bheith caileachán agus bheith furach le héin agus bheith deanna cáis agus thula seachcin bhí móchachan de cháis gus bhí chud cáis a móch an taig is an gríanna tuirmacha agus
brachach bec is ní an bec bachúrs agus chunig at an cáis agus chaiad suas agus gut at an cáis agus ó chailech bhai dereb agus na heachcin ús a chailech le héin Rí mis a tós sa rúf agus chud mi paibe nuair a chosichas ar a faibe tuchtaí a siús is yomí agus ciúis sin mar a hachir hanig brachas is ní anvegs chaiad suas wat is an túla cáis á inis. Húcht a tíos is hanig is a strán mór ar oes gach níoch go agus a tenne mór is agus hús í well ha mis siúd da hilikar ús agus isi gan tenne agus har neun veiku wat Janach go gab I was hús brachas í. Well, hi gúsú feisce tenu agus seohhain dá hiic sin stoi agus chailech ma hús. Ach, chu cat brepís feisi sin tenus wosci suas agus had deun bech gachi da peins cáiseachcha. Scialacin be seo dútan be sé. Bí mis a gíise a na béhain gan cháin agus tín mar chuúrs agus. Rónéach san bíige fiún mar cúil agus na fiantachin. Hanne coin mitir hanne William Wallace agus a neu sin am well sé wat a coin ac ver sin that clay chomin na machgeléin am tjenne meach agus na Wallace a hús. William Wallace. Oh, William Wallace. Dunne mór a bhain an álap in bhiúna. Oh, yeah, sé. Oh, fiú. Sé. Had mór an chuoinach ma dhéin. No, a rónéach san bíach go ma dhéin na sean dúig. Oh, vi skiorcha became na hiascarin a shades we had the cows and horns bars agus bhhaáns dus scialhachan na hiascarins túánig har mór har ner ferran uantach me am Jenny dhé an páris gan dúi had a fóruch. Ach wat náring wat na hiascar an me agus wat uantach me scatan nach úsúas. Tiram an é? Jo, arán ca háu. Ca háile. Ian, how are we doing? Yes, how are we doing? Well, right now, Nahad Imadach Horan, Right, in Shai, agus a skipper oer. Ach, uamata. Heb ik Jenny jekud kunnen daar ik het aarden. Heb veel je nacht is ik morgen nach koe morgen en je nach. Ach, skipper oer door I'm Jenny Jacob in 1933 around who was in
premier úr an máhap an úr dúr agus deire me sé ionas Dòmhnallach agus sauna den bhégan de rúca ach cha gan scála and gnéis agus bheit me bhó an siúdig agus bheit uasach misal ar Gaelic agus bheit meid ar Gaelic gotig léamh agus scríomh ar Gaelic agus nuair a cha elector premier rein me ar an gas sé skipper úr an terme ver agus sé government sé bad a suppose to be an agus skipper úr sé agus an agus rin an dar as chát a bhaach mar sé premier agus nuair sin túna ceir bheann bhríne Gaelic bháin i bháis an seo gabat an dar an sa Parliament agus cáirte do se hóla dúine bheith Gaelic agus sé áan cumteach me an Johnny agus chun mí féin go héin ach an dé deach a bheith becin a hain fel becin bhí an deach se bháid sé a dhéala acum idir Swan le an dú Rinne methe Brianich an arás hín sin ach a dhéras hí bháach me ar Gaelic a bhí fás glucachála. Ach thuaisibh go rá árainne lán a roiine ach bheit té na hóran nach eil cho cumanta se fén an ggóin món meach cechan an dún bhécan sa dúine mór bháit ar bhain agus sé carite ga me ar bhain agus bheit díos ach go mísal ar láchtú agus go me ar tírs I casúas agus híle thuúla ar a ggóin mórs bhí cá an mór ach gus bheith a ggóin me Gaelic cuiteachs bhí a séins rinne áran gan ggóin mór. Cemar bheith sin an dá. Gen táiseach go bheith. Na cha siad go na gabaí. Fel é a scríomh? Ach an mar scríomh na teálaigh. An deach a front a gríomh? A teachaí. Ach a teachaí. An am sin Harú sí anna tá bhna front. Dhéime tú thug go bhaint gnééis go cheas go san. Harú áit ar am a chúirst. Ach chan fach go nó gacha cemar bheith sin an táiseach? A dhéal Bheit steire mán roiir agus gaach rutan an cuatach agus hat i turfle amach. Agus bheit sin tínas de tíidir fear á bheit mí sé cáin ar thuús mé sé fiú a hán ach ané sé ús meis chasin nún fan a róás
Té bhawnach fiús, hwg sy'n bord, agus hwg sy'n mach gan Nilsen, agus hwg sy'n bara, agus hwg sy'n sŵas gan Taiawis, as. O, wat de fijn oan was de eentje eisken, vier eisken de Nilsen. Agus husin san tau fat leur. Agus sy'n lectio na macha, so hwg gawach o agus anachas sy'n dia bran, ja. Agus, a sy'n dian amach gyd na le ma fydd y bancus, chai fara. Ach, is meisio, shit iawn sat, ach arwad cymrydyn eithir. Ach, hwa mi ffysiwn i sy'n gyn hynna fat mach gan Nilsen, 3,000 mach. Ach, arbyd na dawarwys das nog. Arwad dawarwys ri o rawn. Se toras 3,000 fe? 3,000. Agus fashion a torst genúnia? Oh, well, vi sy'n daw gan ffyrir o warf ydw chwat a chawdd ba cwd milys iana sy'n yn lewr. A 10,000 sy'n oer. Féimi go se pein go ma eulach Nilsen. O, fa. De bheith se bhág, Fa, roich man gŵrs, no jay na rutan na best. wel, fa sy'n awn de hwain ag tîn fi, fa sy'n gael fi trang, business my riders. Fa de fi, ma chwrs, at y ffei is an de hwain ag, agus chwrs fydde cw de brega yn hwain ag, fa fiwch ma chwrs is, Jebie sy'n fi ma chwrs is mat ac yn ysgrifennu. Och, wat mwy fat i iawn is, agus wat wam as ac achgyrwch, agus siwm wan y gleisyn. Agus nôr i hygu awmys an y hwan y reich, fa sy'n gael reich gan Inverness, agus fa dy graen gyro wan y Nilsen, na se na wan sy'n bu ma chwrs. Is an bas go pein vi cuich an yn aitchan Nilsen. Ro se fa falla fwach a gwach, a jane a haitchan a fawn, ro bein iawn. Haro. Croch. Fa cael cat a chroch gawn, agus fa un aitchys na fawn, fan ro'n geneoch, agus fi sy'n daw na syns. Harod ma chwrst, harod sy'n casg beidyn sŵt yn o'r sy'n eithaf, harod sian ma sy'n ma chwrst. Lemon sy'n gannys, rwst. Agus fa na crwn harod a ffas ar dîtr, na steraman yn ga cwmal isio. Agus fa mai sy'n galawr awns. Agus fa yn chrwb ac yn chrwb se giws fan môren yn crwn ac fa yn chrwb se mechbol o fan agus fa mair y geir i ar un ffat na hwnnw
Bíomh cinneach nach déanú dáchar sa bí ar a chrúbhseás. A lis ciúthas a chuí anthas. A ní mús an Ellen fi cún 3 blianús. Ach a dhéanais mi sí an fiar a fás suas cruúin bec a chodús. Har mi gennach gan Harsi nítar. Well, well, 3 fís bliana fan a gaach mi. A bhónach a 3 fís bliana. Fru gaach mi gelin san a balas seo. Har ó rá down. Aró. Taiach. Ó, Agus bheit tai solas cuiteach. Agus bheit saoach. Déal bheit bochan ann a ró ag a bhotach bheit sin? Ó, ní hiúsgar an bheith báinach. Go bheach a mar cinach ru dúsan na gad de bháin an hiús go machhuatach. Bheith fén fó machúrs Halifax, dab sí as a iasc sciúmich. Mi cinach gur có trí a céir newn machúrs Halifax dab sí as. Agus dúri cad dúrchad san na giúmich is hi cad gachas. sé iasc gan an nuasach meadha unda, bhad gabi me. Swan. Swan. Yeah. And it's hyphenated, isn't it? Yes. The word twan. Twan. Chanel a fachel sin ag muinte siúric. Yeah. Chanel na just an PL. Swan. There's help. Yes, Yeah. Swan, but in Mahwan. Mahwan. Yeah, my help. Mahwan. A velo Twan. Yeah. Yeah, that's exactly right. Well, I asked several people, including Sister MacDonnell, and Yeah. she just didn't know that expression. A lot of people don't. Yeah. It seems to be Yeah. Southwest. Yes, I've heard it. Yeah, around there. Ach, you version of Breenbecken is nahed. Yeah. How do you say altar? We're not on, are we? No. How do you say altar boy? Well, I use Clairach. Clairach. Oh. Becken me in nahed. Yeah. Southwest. Southwest. Rukka mar and magri. Years magri. Agus a tjauwch moos. A mi tjana machkaro. Un tjurk. Wat doet han zijn tjauwch? Agus hín hen sé hí a machús gan náun hí fén genkich tíine nuas agus hí a thust na genkich amach gus an bratanáin agus sí gaunre hí tang go déanna dúin is an rééis gan neun bhí China díoscach agus bhí muy cáinte san íchtachan báid agus íchtachan agus bheith seo ann mar chuairs hí gachas basket mód íchtachan agus bhí trang fat the Yauri Jan Doins. Well, va mer har more an de juweki ma jem en jaren door a va na julag agus ga sius go wes kus nekoes agus Mr. Finwan ma chórs ús hadis. Casannach fúrach o cádium hín hí o más an cona has stois unsgus
hostes de beug in de beers. Ga jij gachis, jintje gaas. Hoe zei, well, maar talak het geniane. Gianus doet te be a talak het gianus. Ga maar sier soesa, missie film. Hoe mi ket van is vorig gesaas. Well, who's best veel hebben je klerig. Dus dan wie mag hoors gaan achter. Dus je naartoe klerig, maar hebben je geneer. Oh, die doet ze bij hier is je warm. Agus waar zich taliste wie kan die Mr. Film waar leeuwdig gelauwelijk is en leeuw agus waar Gaelic Mr. Film was waar hoe de shell dat is toe aan zeg maar agus door ja zwaar wel door de ik pleuren door de kooi pleuren ik dat zei ga je zo eens goed naar nest agus waar kopen aan de star dus het I'm in the market in 1912 about en ik fisker og at kantes and dunjus and go marka and Nilsen is vin mit jana mar femi shit jara bina fedder ta hours agus who are cues ga maaks van me vraers waar cold ga mi Chinese waar pure merit wij 3 decade te leren de goose naar de gaat maken wat als je doet gabi aan dus dan mag je Nilsen dus daar hebben een gabi aan tjouwig weg is machine. Camera waar mij het vergen. Oh, heb je jaren hier nog roodje als je gaat een tasje. Je want zich dagen gaan maken. Krieuw door waar je moet blijven en dan ga wat rotten de kaarten die naar schers. Heb je jaren hier Goiridh kan moortig de gaak at de Nilsen in 1947. Camera haasig or na het na haren. Kon je haasig? Well, haasig nur aber wat na nu hier. Agus wat is de kiljonaak neun wat Gaelic achs leeuw wat Gaelic ruiniert Gaelic waar wie had Janet Raunak en Bekkers kakogeles hin maar de huis ik ach zijn tunis huis hinak de daar de was ook maar gehoord de LNK praten agus wat u was ik maar Ellen Margree agus Ballis ne helms cheers dus na fellakens na hulishan around she hoeker
an táran sin íana agus bheit túide go bhfuil a bhhabh ar Dave McDevitt sé éireannach arán agus ag an áras bheit mí brúin isú thug amach teipe agus tíomhar an teipach ar an inisáid agus cha héin an a ghása go ó bhí chun 10 bliain agus bóradach a héin an táran thuair chiad práir. Agus bha siad cháir siad gléimeadú mín. Bhfuil céine acah cunne bheith díanamh an ára. Ó, Cunne bheith sin. well, bhí hiici sin a chatú ach gúans gúis mit mí an éisiú a teí míanach hir bhí mar ar a chóis bhí a scríú agus sin nuair a bhíon táran ará í a dúine sé bheith díana agus ceann seachtain na gáid se bhfuil thula seanna bhí cearst dhéh anad sin go chéal agus bhí léamh an táran, héine an táran. Agus sin mar a bheith an na sciáha sin cuideach. Bhí fáin uamas le hálachas sciú Our Gaelic agus sciáhach an becha. Rán san bí roiine suas, dar a bheith se bhág bec rán san bí mar sin acah. Well, a d chuoinm dáas ach bheith sciáhach uamas sciáhach an becin. De sciáhachan ha na scáin is neon bhéca I cúnsa an na béhú. Well, bhí eicsan sciáhach an Gaelic. Bheith in sciáhach siad bheith caileachán agus bheith furach le héin agus bheith deanna cáis agus thula seachcin bhí móchachan de cháis gus bhí chud cáis a móch an taige san gríanna teormacha agus bheith bracach bec is ní an bec bheith bachúrs agus chunig at an cáis agus chaiad suas agus gut at a cáis agus ó bheith cháileach bheith deireh agus na heachcin ús a cháileach le héin. Ní mis a tós sa rúf agus chud mi paibe nuair a chóisichas ar a faibe túchtaí a siús is jomia agus ciúis sin mar a hachir hanig brachas is níanvegs chaiad suas bheit san túla cáis áins. Thucht a siús is hanig is bheith strán ór agus a roiisgach in níoch go. Agus a tenne mórisce agus húsí well ha mis siúd dá hilicar ús agus isi gan tenne agus har neun veiku wat tjenne makker kudu gabi vasas hús brakkers I. Well, hi kusu ferske tjenne agus sjálfin da je hiksin støy agus cha je halach ma hús ach og kat breppis
faisys yn genus wwsgis wwas agus chadyn iawn bech y gachu daw peins caisiach go. Sgiawach yn bysad, rydyn fysi. Bych mi mysi geisio yn y bew gan chwawn fys ti'n mach wrs. Agus. Ro neach sy'n bieg fiwn mach cwl. Agus na fiantichen. Hanner cwyn meter, hanner... No, William Wallace agus yn yw yn sy'n amser. Wel, a cwyn ac yn fer sy'n, clay chomyn yn y mach gylewan am y tyn y mach. Agus... Ne Wallace y hws. William Wallace. William Wallace. Dwi'n y môr y fawn yn olop yn fy hwnna. Fy hwnna. Hanner môr yn tachwyn ac yn mae ein. No, ro neach sy'n biach yn mae ein y siawn dwy. Vi skiorka begin na hiaskarun og skits. Vi hadde kaos så håns, bæs. Agus, hvad uans det skiorken mahu, men jeg na hiaskarun. Tuan ik har ner færren uansagt med am tjene jeg en parsken dui had wat foto. Ach wat nadenk wat na hiaskarun ma. Agus wat uansagt maar skatten nog hoe zoals. Tjerum en jij? Ja, around Kahao. Kahaile. Ian, how are we doing? Yes, how are we doing? Well, right now, nahed imidach oren nach Right, in a shy. Agus a skipper oer. Ach, wat. Heb je jij kunt doen daar ik het aarden. Have veel je nach is ik morgen nach koe morgen je nach ach skipperu naar I'm trying to get in 1933 around who was in the premier oer en mauap en oer door agus daar moet ze Ynys el Dòmhnallach agus sa'n den weg in de roeke ach ga je gaan skalen en kennis agus waar maar wo en schudig agus waar was misal Our Gaelic agus waar mij Our Gaelic goed ik levens agus schrijven Our Gaelic agus door ga je lector premier rein maar aan gas ze skipper oer en termen ver agus waar ze government ze bad was supposed to be on agus waar skipper oer ze eingeseld aan agus rein aan daar als gaat dat was zeg maar dus premier agus Noorsen waar toen het kerk veln bruine Gaelics waar en je waai en zo gaf het en daar en ze parlement agus
Carta do se hóla dúine bheit Gaelic agus. Ó sé áan cumteach me an am Johnny é. Agus chun mí féna go héan ach An dé deach a bheith becin a hain, fel a becin. Bhí an deach se bhaid. sé heile acum idir. Sváin le ber an dú. Reinne methe. Well, brianich an arás hín sin ach a deiris bhí bháteach me ar Gaelic a bhí fás glucach ála. Ach thuair sibh go rá árainne lán a roiine. Ach bheit. Té na hóra nach eil cho cumanta se. Fén an ggóin món meach cechan an dún mégan is sa dúine mór bháit ar bhain agus sé carite ga me ar bhain agus bheit díos ach go mísáil ar a láchtú agus I go me ar tírs I casúas agus híle thuúla ar a ggóin mórs bhí cáin an mór agus bheith a ggóin me Gaelic chuteachs bhí a séins rinne áran gan ggóin mór. Cemar bheith sin an dá. Gen táiseach go bheith. Nach siad go na gabaí. Fel é ar a scríomh? Ac yn myr sgriws na tehalig yn... An dech a ffrant a gríomh? A techi. Och, a techi. Yn am sy'n ar... Harw si an y tafon a ffrant. Ie ma tu hwyd gwaent gynnes gwt i casgyd. Harw ad er am a chwrst. Ach... Ach an iawn ffach gwyd nhw gael cymryd fe... Cymryd fe sy'n y táiseach? Ideal.